being, and I'm sure we will become victorious. Ya ka Jingialang ka Nyngkong jong ka regional committee na kabenta ka West Jaintia Hills District la Pynlong ha Juwai ben ya kren ha wat ka baar jong ka Jingia kren pen bet put ha pedeng ka jela Assam bat Meghalaya. Ya ka ni ka regional committee la lam kmat do simbut menteri rang ba ka jela uba snya balang dhar kum chairman. Ha ba kren bekla patai khubor hadin jong ka Jingialang uba snya balang dhar ulong. Ba kum ka sien jam ka Nyngkong ke komiti kelarai ban lumi ki jingtip badon kambaro ahlor ki jaka ki badon ka jingya kaja bad ya kani on sa iPad sya ka sarkar ulo ongru ba ka komiti kala batha ai ki nong lam district mat sedang no ke jinglum jingtip ki ba ka sarkar jela ka sadon kam ha ka jing penbet ya kani kaman. Kemudian kami kata buat di report tangan dari request we have talk with developmental works aga level yang cukup sekali ro abli state wa kawan pun di developmental aktif untuk kami atau ni le kami kalian atau lain lagi le satu lagi ketujuh man kamte kat kawan ini kami juga sedang dia berkarya komiti bagi dalam proses kami ulang sang cium di municipal sumin report state government itu ada instruksi distribution lah bahwa sedang ulat atau ulat kat kami warga state government dan kami